Evropa osebno. Oh my goodness, I think my taste in music is as eclectic as my mind. I mean, I like all types. I literally couldn't give you one. I listen to classic music, I like pop, I like 70s, I like African music. Sometimes my music just goes where I'm traveling. Glasbeni okus moje gostje je tako raznovrsten kot tok njenih misli. Pravi, da posluša vse zvrsti. Od klasične glasbe, popa, glasbe 70-ih let, afriške glasbe. Kamorkoli gre, tja z njo potuje tudi glasba. My name is Chia Robertson. I'm a journalist and editor, formerly at the BBC for more than 2 decades. I left to do media training, moderating and communications advice about 2 years ago. Chia Robertson je novinarka in urednica z več kot 2 desetletjema izkušenj na BBC-ju, ki ga je približno pred 2 letoma zamenjala s tem, da svoja znanja novinarstva in komunikacije širi med druge ljudi. I always wish I'd met and interviewed and had dinner with Nelson Mandela. Vedno si je želela spoznati Nelsona Mandelo, ga intervjuvati in z njim večerjati. Svoja znanja komuniciranja in javnega nastopanja pa veliko raje deli z mladimi ali socialno marginaliziranimi skupinami, kot pa s podjetniki in ustanovami. I'm a rower, and the rowing club I row with on the Thames in London is a charity, and it's a sports development charity. Sem veslačica in po londonski Temzi v dobrodelnem veslaškem klubu veslam z otroki. Hkrati smo tudi del rehabilitacijskega programa za zapornike. Imenuje se Boats Not Bars. To je res krasen in inovativen projekt, ki ga skupaj z Boats Not Bars vodi veslaški klub Fulham Reach. Zapornike v zadnjem letu prestajanja kazni podpiramo in jih učimo različnih socialnih veščin, od veslanja do priprave na zunanji svet. Sama jih na delavnicah v manjših skupinah učim komuniciranja. Communication class, a mini workshop that I'm doing here for prisoners close to their release. It's storytelling, it's public speaking, it's a lot. Ja, učim jih pripovedovanja zgodb, javnega nastopanja, pravzaprav zelo podobnih stvari kot mlade podjetnike, vendar s to razliko, da znanje predajam ljudem, ki ga verjetno najbolj potrebujejo. V zadnjih letih me to najbolj izpolnjuje. In ja, pri tem, kdo smo in kdo postajamo, pravi Chia, so zelo pomembne korenine. Sama se zelo jasno spominja svojega otroštva. My mother's Japanese and my father is Scottish, and I was born in Edinburgh in Scotland. But I did grow up sort of around the world a little bit. So when I was very young, we lived in Tokyo with my mum and some of her family relatives because my dad travelled around a lot. He was a computer engineer and travelled to some far kind of wild places. Chiina mama je Japonka, oče pa Škot. Rodila se je v Edinburgu na Škotskem, odrasla pa je pravzaprav v različnih kotičkih sveta. Ko je bila zelo majhna, so z mamo in njenimi sorodniki živeli v Tokiu. Njen oče je v tistem obdobju veliko potoval po svetu. Imel je tako službo, bil je inženir računalništva. Spomnim se pogovora s sestro. Govorili sva o tem, kako sva podobni kameleonom. Kjerkoli na svetu sva pač bili, sva se morali prilagoditi. Imeli sva obdobje, ko sva v 8 letih zamenjali 6 šol. Najjasneje pa se nekdanja BBC-jeva novinarka spominja Tokija. Spomnim se nekakšnih tržnic na vrhu trgovinskih hiš, ki smo jih obiskovali. Tam smo lovili ribe, saj veste, gupije in zlate ribice v plastičnih vrečkah, ki smo jih pozneje izpustili v ribnik. Spomnim se tudi podzemne železnice, kjer so moški v belih rokavicah potiskali ljudi in nas tlačili na vlak. Bilo je zelo kaotično. S tem znanim, nabito polnim metrojem sem se vozila v šolo. Very famous, packed metro train. Tokyo is a very evocative place. You kind of remember colours, smells, noise, things like that. Very different to Europe. So sort of Europe and Japan and Asia, the fusion has been a big part of my life. Tokio je mesto, po obisku katerega zlahka prikličeš spomine nanj. Vse barve, vonjave, zvoke in podobno. Zelo drugačen je od Evrope. Velik del njenega življenja je bilo nekakšno zlitje Evrope, Japonske in preostale Azije. Sindrom pogoste selitve pa se je začel nadaljeval tudi med njeno kariero pri BBC-ju. I have to say,
Before I had children, I did a lot of traveling. Preden sem imela otroke, sem veliko potovala. Delala sem v BBC-jevem uradu v Singapurju, pa v Washingtonskem uradu, kjer smo ustvarjali dokumentarne filme. Potovala sem tudi po Združenih državah. Ko si mlad, si zelo prilagodljiv in vsestranski. You're very agile and you're very versatile when you're young. Čeprav je dolga leta delala v novinarstvu, pa je njena izobrazba skoraj diametralno nasprotna. I studied medical biochemistry. Študirala sem medicinsko biokemijo, v zadnjem letu pa sem v industriji sodelovala pri zelo zanimivem raziskovalnem projektu za znano farmacevtsko podjetje. Poletja sem preživela v laboratoriju, v belih plaščih, v precej osamljenem okolju in hitro sem spoznala, da to ni zame. Že zgodaj sem se odločila, da želim postati novinarka, saj sem bila bolj družabna in sem si želela tesno sodelovati z drugimi, se z njimi pogovarjati. Raziskovanje v znanosti je namreč precej osamljeno, kar mi je potrdilo tudi veliko drugih znanstvenikov, ki so opisali, da lahko v raziskovanju dosežeš velik uspeh zelo zgodaj v svoji karieri, ali pa zato potrebuješ 25 let, ne da bi sploh dosegel kaj pomembnega. You can have a big win, a big find very early on in your career, or you can spend 25 years. Še pred BBC-jem pa je Chio delala za komercialen Sky News, ki si ga je takrat še lastil medijski tajkun Rupert Murdoch. Način dela je bil neprimerljiv z javnim BBC-jem. Preden si bil tam poslan na teren, so uredniki izbirali med 15 novinarji in se na koncu odločili za tistega, ki bi najbolje pokril določeno temo. Obstajala je hierarhija. Tega na Sky Newsu ni bilo. Tudi sistem mentorstva je na BBC-ju takrat deloval odlično. A lot of journalists join the BBC on their graduate training scheme. Veliko novinarjev je na BBC prišlo prek programa usposabljanja za diplomante. Ko si enkrat na BBC-ju, lahko opraviš različna usposabljanja ali za radio, televizijo ali splet. Če želiš postati voditelj, snemalka ali snemalec, imaš veliko priložnosti. To je ena od prednosti BBC-ja kot globalnega medija. Če si resnično motiviran, lahko izkoristiš te priložnosti in počneš nekaj resnično drugačnega. You can grab those opportunities and do something really different. Pri tem pa ti lahko pomagajo tudi velika in uveljavljena novinarska imena. One great influence I had, which he's still a broadcaster called Evan Davis. Name je zelo vplival Evan Davis. Ko sem prišla, je bil urednik poslovne novinarske enote BBC-ja. Vedno je bil poln nasvetov. Njegov uredniški trud zelo cenim. Tudi zdaj, ko ga slišim v oddaji, je še vedno zelo dober. Vodi znano oddajo Dragon's Den oziroma Dober posel, ki je bila na ogled po vsem svetu. Še vedno vodi zelo zanimive gospodarsko obarvane oddaje, v katerih jasno razloži tudi precej zapletene stvari. Programs that have an economic anchor and he explains things really well. Kmalu zatem, ko je Chio Robertson zapustila BBC, jo je skupina nekdanjih kolegov povabila v Afriko, da bi tam pomagala izobraževati bodoče novinarje iz Somalije, Nairobija, Kenije in Etiopije. I hadn't really travelled in Africa before. I'd been to, worked in the BBC's Asia Bureau, its America bureaus, but I hadn't been to Africa. And in Africa, you know, it's a continent of, you know, dozens of African countries, hundreds of different languages. Culturally, it's really different. Predtem ni bila nikoli v Afriki. V azijskih in ameriških podružnicah BBC-ja že, ne pa na celini raznovrstnih kultur in več 100 različnih jezikov. Afrika se kulturno zelo razlikuje od preostalega sveta. And what was really interesting is their approach to news. Zanimiv mi je bil njihov dostop do novic. Mladi Afričani so digitalno zelo pismeni. Novice spremljajo na svojih telefonih, prav tako tudi posodobitve novic. Navdušeni so nad TikTokom, so zelo napredni. Afrika ima veliko mladega prebivalstva, ogromno jih je mlajših od 20 let. Ker se torej afriški način tako zelo razlikuje od evropskega, sem to priložnost videla kot dober premislek o tem, kaj v novinarstvu v Evropi zares deluje. Že če pogledamo primer. In Africa, when we lose our job, we don't get benefits. We're out on the street. Afričani so mi povedali, da ko izgubijo službo, nimajo nikakršnih ugodnosti. Prepuščeni so v ulici, ne poznajo socialne države. Tako sem tudi sama spoznala njihovo ozadje razmišljanja in to, da kot novinarji res moramo neprestano razmišljati o svojem občinstvu. Let's make it more relevant to our audience.
Tokio, Afrika, London, vse to so kraji, kjer se je nekdanja BBC-jeva novinarka in urednica Chio Robertson učila in rasla. V življenju, kot pravi, ji največ pomeni njena družina in to, da lahko svoje znanje deli med ljudi in morda vsaj malo izboljša njihova življenja.